Alright guys, nanata sa Iligan City. Kada rito ibabaw. Time check, it's 4 p.m.
Grabe nga ko ano. Grabing tubig oh. Dog kang tabok dre.
Ay, tsada kayong Robinson dre sa kuano. Sa Iligan. Okay, so Robinson's Place. Hapon na siya. Amta naging ko gahapon. Guys, ano Iligan guys, oh. Oh guys, ano ba na? Lagi guys, ano? KFC drive-thru dre yun. %.